Hari ini saya banyak happy, bahagia sebab dapat satu Honest Award. Terima kasih kepada saya punya customer, percayai kita SIF dan support kita. Dan dekat sini saya hendak terima kasih kepada SIF punya team untuk mendapat Honesty Award ini. Terima kasih kepada admin team, sales team dengan kita punya delivery team. Kalau tiada semua orang, kita tak dapat mencapai hari ini punya sukses. Thank you everyone. We're very excited to be here today for the Asian Gala Leader Awards 2026. It's been amazing journey and we're happy for this awards received today. Kami nak ucapkan terima kasih kepada kami punya customer sebab mempercayai SIF. Saya sangat bangga dengan Mr. Fili, Mr. Ku and SIF team. Congratulations to South Island Furniture. In the future, may always success and dream big. SIF, congratulations. Hope success always. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saya punya semua team kerana diorang adalah hari ini kita dapat mencapai Asia Honesty Award. Saya nak di sini juga terima kasih kepada kita punya customer yang support kita sampai hari ini. SIF, your office furniture specialist. SIF, kami boleh, kami settle, kami ialah SIF.